ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, di mo't marituyang dayta. Ewan, puri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Para! Para! Kwaraw! Aguray kayo langan iti sa bali pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo inlugan na nituyang. Kasi, Malugi aklaan. Lukas kadakwada ti pasahiros kaw. anya? Naglukmagmag ngamin unay. Dayta tiga po na. Iso adi mo inlugan. Bayan yung langan na magmag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na. Kasang-sangpit mo lang, TV adagaw, tinlukat mag. Kaya't ko nga ron ti agbuya. Nay, kanya day takan ka, nay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn, analaukan iti powder cheese. Apay, kayam nga ibusin day ta. Ay, kagkabala ka. Nay, dapat dakil abuti ti soft drinks, kan chocolate cake. Isong harod ti kayat ka. Ay, agasam mo ngay ngamin day ta, kaado ti kang kanay. Tuyan. Kaya't ko tagpapas amangan ka nagbuya ita iti TV. Kanya, Nasakit nga min tinakam kaw. Nadidakit din inlugan na kapitan kan kwaraw. Didagparpara akin niya igit ti kalsada. Anya mo't dayta ba nang? Ice cream, Inteng. Ah. Ay na. Naimas da ito iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din agumatang iti kasta. Anya? Di mo pa'y gatang iti si daun, ti gat-gatang mo iti dayta. Anya ko maamas sida. Ay, day talamas sida ti ammom, Inteng. Ay agalwat ka. Ang mga nulumukmag ka adi na oras. Ha? Wen, di ka magmagan iti kompormidita, tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, Inteng. Adda aya parikot. Ada, ang mga no kasla ka ni marituyang alikliklikan ni Kwarog nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya? Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan badong. kahit anya mananti kayat mo sa wine. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Kas kuma iti litsaw. Anya, nabsug ka lang arudan, mangan ka manan. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. Iso naglukmag ka, tapuro tabate ang mom. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Ha, Kayak ko ti agsida iti lechon kawalay ako nada. 5 kilo man at abati baboy no, adda maray. Ay katadamot kabadong. Mabiit la ang talaag. Kan tablitas at umarinti tao, no kasta nabnabsog launa yay. Ha? Para iti sakit ti tiyan. Ay na, saan mo siguro nga muda jay maray? Mayamon, Ha? naktulangin nagdamag ijay ilay, no adda ijay. Ala, sikat ti makambaw. Tatalaga adyak amo day nga agas. Isumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wen nga rod kwarog, nausem amangan. Pangalalanda nga tanga iti kwartada. Damag ko kat ipapaabang da ti bangkag da iti binulat. Ay, isumot lagayam nga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Isumot lagayam makalat alimok magninanatuyang. Tasanin nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. Kat si kangay, kwarog, nakutong kamag. Anya nga tano ipaabang mo iti sabali day ta tricycle mo. Tapno agpalok magkamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya marikwana. Nagadungay ay. Di mo pa'y kayat taado ti malakwang. Sa bagay matkit di anya pa'y ti alaam. Dua adadakkel a soup drinks. Ken karni ti manaw. Sige ay, maray. Aramidak man na fried chicken. Ken 5 man a kilo ataba. Ay, naibusyaw ti kagat-gatang idikalman ni kabadong. Ay, awanan na maray. Naibus ko aminan.
Naimbag ka pa'y agkakaimas ti sidsidaan nyo ita. Ay kat agsida ka mo ngamin ay itinaimas marikwanang. Ha? Anya nga iti serbi ng agtagtagilako ka no di ka mo't agsida itinaimas. Daytaki din nagdadakkel asupot ti chichirya ti mapanbuga gatangan ay. Pagayat ko nga rod mo't timangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo man ang timangan. Kas kumaitikay. Ay kad siyempre pagayat ko nga rod mo't timangmangan. Kan mga naktupay manan itiin na po'y kan litsaon. Kasano adi ka lumukmag, no kasta. Anya, Di mo lakit panunutay. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapoy ti kinalukmag mo. ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak, ti marigata na mangkikita iti kinalukmag mo. Anya, Ay, nagadumot din ang klase ti chichirya ang nakabitin ditoy. Isumot ngamin ti mabibit ang maibaws. Ado ti gumatang. Aya, uray dagiti soft drinks kan energy drink. Ay wan, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Na, apay, mauawanan da nga ta iti energy. Kinapudno na, oray dagiti saan nga kasapulan iti energy. Oray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saanan. Gumatangak to. No, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray to pa'y ubing. Nagdadakil asopot ti chichirya ti kang kananda. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Una ko ma. No kuyugon idadagiti dadakil da. Anya? Saan ba? Ta, dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amen. Makita nga ron kat kabailan da mo nga ibusan. marikwanang, gumatangak man iti talo adadak supot a paboritok a chichirya. Adtoy, maray, mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kuman pa'y dito'y timangan, marikwanang. Ay katwan Gumatangak man itikas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, balong. Mano ti alaem balong, mano at chichirya. Dua adadak kila chichirya, kagawad. Dito'y kun akanan. Mabitlaan. Oh, adtoy. Ay nabalong. Tipwarog. Di ka unay mangmangan iti chichirya. Ha? Ang mga numaitulad ka kininana tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Ah. Apaya dinak inlugan, idi iti tricycle mo, idi nagparaak. Ah? Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana tuyang. Ay, marikwanang, may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaan. Oh, adtoy. Thank you, Maray. Kan may saman pa'y abasaw, tay kak ni Balaw. Sige. Agyamanak, Lula Tuyang. Kaya't pula unay dayta. Kunakay, nga da ka man nito amang mangan. Na, sinurot nagditaw. Ate mo pa iti maysa nga ubeng amang mangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ti mabalin amangan iti kakastaw. Ayawang kidi ti babain mo bakbakitan kan. Na, Awan ti disiplina mataw. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ti kasta pa nagsasawom kanyak badaw. Ah, Gapulang tanagluk magak. Ibagamon ngawan disiplina kataaw. Ay, salbag ka kiday! Nanang. Apay, ano ti pagsangsangitan balaw? Kapitan Inting. Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka.
og sakit tingipan ko. Anya? Ay, isungag sang-sangit ka? Wan. Ay, agasam nga minday ta nanganam ngay. Nagadumit at chichirya. Agyaman ang kipwarog. Paintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Awanan. Naabutan nga min tingipon ko. Anya nga iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsak ka namang mangan iti kindi. Kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isualiklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Kun uncle. Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam, gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti, aba, wano saba, mani, wenno, mais. Badaw, anay ko, marigata na. Anya? Nagsakit ti buksit ka. Kasla marigata na nga umangos. Day tanto mga may. Tadi mo ang muti ang kontrol iti kanay mo. Kaya't mau, ibusang maamin na makan. Anya nga ita. Ingka gumatang iti agas ka. Agas. Ay, awan nila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay pang-asay, masapol nga tumarak. Tapno isarwak amin na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kantumanin iti adaw. Ay, matayaksan ba daw? Ay, masapul mabawasan na iti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mo't laang dagiti daddo mga impaunag ka. Kuna laki din no mataya kaun. Kasano di ka marigatan? Kat aging gansamit hindi ta karabukob mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Ustawn, di mo kunay na mangang kantumanin iti urela. Ay, bataong. Ay, nuulitam to pay lang. Uray di tamon. Makatultulong king ka. Ay, saanon ang maulay ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Maritoya. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobrang mat ngamin ti pamsaakan na iti makan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Maritoya. Anya nga iti kayat mo asawan. Eh, di ka unaglakla ko iti dadakil at chichirya. Ha? Nang runa dagiti ubeng. No mabalin ka, basit la ko ma. Tapno apag isula ang akanan ti may sang ubing. Kwa. Agasam ta nagdadakil asopot ti kinde. Wano uray chichirya kat ibusin da. Kwa, Kapitan. Sa nabalay, no ado ko mamut adanom ti inuman da. Ngimsaan mo? Kapitan. Masapol akitaan tayo ti pagsayaatan. Dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng anasustansya ti kangkanin tayo. Maray, itaman pa'y adi ka makitkita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal iti makan. Saan itan maray? Hay, nagrigat gayam ti kasjay. Talaga narigat, Marituyag. No kasta kanayon iti inaldaw. Ay, nadidigra akon maray. Tadandani ak natay idi na minsan, gapo iti nakaro abusog kaw. Iso aman jakaw. Ay, si kantumet ngamin, di ka sumarsardeng nga ngal-ngal-ngal. Ay, ingkarik iti bagik maray. Sana kong amang mangan. Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asawon maray. Agsapa, aldaw ken rabila ang inti panangan kaw. Ay katuwen Jak ngamin naawatan itay ti imbagam. Alawon, kasta ti aramida, Mare. Iti kasta, mairuwam ti bagay. Ay, padasa mangkide ti mapan makisumba, Mare. Ay katuwen, Mare. Kumuyog ak meten, Sigay! Ay, nanatoyang.
kontrolam ti panangan mo. Kan rumbang lang, adagiti nasusustansya ti ipaunag mo. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagrigat tibiyag anya, Kapitan. Ay, wan nga ron maray. Ngumingi na matundag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Aguri ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti bulsam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, Kapitan. Kaya't mau. Sige. Diyak pa'y napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Aguri ka. Uy, dalam lamiis ngem aircon Naktangan akon amang paypaypayken ka, Kapitan. Malaibati kon dito'y rabaw ti lamisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatin ti kwarta? Kawan, kwarta mon, Kapitan. Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Ay, nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya kay tuya. Inted mo, kundi pare inteng, di kwarta. Ay, katuan kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay, bayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namadlan nung nataknang opisyal, mabayadan magayab. Anday, nakita ka ba't niya ang kalijay ruwar nga bilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang iti ruwaraw. Kita nga minaantay. Nakadumog nga bilbilang. Ay, ayabak man. Enteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnantay. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Enteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga ron inasikasok iti barangay hall. Ket no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di adya binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Ket no kuna ni kwarog a kwarta ka no dya binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsim ni kwarog. Amuna ayaday ta, tiyag kita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Na, ay, mapanak man ijay tersena ni Marikuanang. Inkan makiistorya ka uray agmalmal ijay. Apay, sa dino ti papanandag itatataw amagmag na, Mare.
Di ta balay da kabadong ken marituyang. Na, nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Ne, silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan da ta nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Na, di na kamot inimbitaran? Damagak tumat ka ni marituyang no may gumatag. Na, kita mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pay inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni marituyang. Kasla saan na tamat ako maray. Ne, apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kit umay ka dituin na. Ha? Apay aya? Anya ti adda dito'y balayo aya? Ay, kit umunag ka, tap numaamuam. Ang ur-urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Bayam day tang uncle mo, umay ka kidain. Mabitak lang dito'y balayo Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da marituyang kan paribadong. Kat bayam Apay dakes aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga taaya nga agpayso, nga ado ti tao di tabalayda. Anya ti makunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Nga raw, addan kwartak apag chicks kao. Isungag sublikan tumanan na makisugal. Mabaling agsubliak to manayin. Ay, kito na. Uray pa agsubli-subli ka, mabalin lata. Ang kasano ngay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo nga min ibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat, umay kan tumanay. Ta sigurado, ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam maray. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay na, ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat aramiden dagita atat tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus, agsusugal da. Wan mare, ang di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ini kapitan. Sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita maray. Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakkel timbayad ko kinni kapitan. Ay nagdakulan. Wala, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal dito'y barangay kabildatan. Ay, jak amo day ta. Nagpabayad kayam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Parog! Nay, anyo na tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot na tabilbilangam. Sanan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, aning bagbaga kakastantay.
Ne. Ado man ang timapan a tao di tabalay da marituyang. Ay, mayat ti mapanditan, day. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday daw. Ay, kat bilangan mga bay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Agulimag ka. Ay, na. Ninayo na mo na. Fitwin na. Agulimag ka. Awanin ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Tagawid ak mo tayo. Wan maray, agsusugal da di tabalay da marituyang ken kabadong. Anya. Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isukan no ti imbaga ni Kapitan. Na. Mapan ko man met nga rod padasan. Ay kat mapan ka Barang mga baka. Ay, no mga bakak. Umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay katwan Ay, mayat day tang aramidaw. Ay. Hey, nanayunan man ang ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man na iti kwarta, mangkail. Ay, shh. Di mo ibagbaga ka ni Antem tapno saan adumawat. Apay ko mga ibagak. Amumutan ni Antem. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam suwerteg iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win sapsapaak alepasan dagiti trabaho ijabalay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan a makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wen maray, sikreto ta dayta. Mayat gayam ti adda sugalan da dito'y barangay maray. Ketuwan. Kita man ta nangabak ka. Wen. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay kagumatang ka nga ruden Ay wen amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito'y lista kadagiti nasken agatangag. Basit sa laang matay tayin listam. Nainayunam ata adong mati kwartam. Ay, apay, papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti ko kumarik Na agmalmalam ka ijay Ado nga ron ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igamaw. Ay kwa. Inutang ko na ito'y iti tersena ni Marikwanag. Imutang ka manin? Ay katun awan nga ron kwartak. Dinakmat ikan. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng. Tapno masapak mo't amalpas kadagiti trabaho dito'y balay. Amom ka din, no sa dino ti papanan ni Antim Abana, kwaraw. Saan ang kail? Kan ures ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanaman. Dak lang mo ti paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Ay, mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birukan. Uray ni Antim, kat birukan.
Ay na, marituyang. Nagadumanan dagiti makisugal di tabalayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida di titersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal di tabalayaw. Maamuan na ano ibagam. Ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini antinang agsugal. Kano ko namot ang binayadan yun ni Kapitan. Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngem ado ti kwarta na day jay. Insamot Kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta aya, Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon Imbagla aliw-liwa na mahut. Matiti ka nakakit nasuro ng ti agsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di amaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuan ba ita? Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, ina kaya banda Kwarog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan? Taimbagla amanayunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Pinayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Taumay ko ay banda Kwarog kan Banang. Umay mo ayaban kit madabada pa ilang ang makisugsugal. Ay, nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay di ka man nagsaoy ti kasta pare. Kit binayadan ka mo tay. Manungay jimbay bayad may kanituyan ka. Amangan mo no kayat mo pa anayunan may pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanya. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastaw, Kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, Kapitan. Awatem ka din dayto itid kuken ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang ti agsugal. Ta siya kun amis mo ti agayam iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, Kapitan. Talaga nga agungetak. Noy bagak bawal. Bawal! Kasta Kapitan. Nasken laeng atak deram ti saom, kasi kaket ngarod ti Kapitan. Ala, sige! Ditang tinagkipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ni Kwarog to Impurwak na latan di igam na basura di ta igay. Tiyak nasiputan. Nagparatang ngamin di pa nagpataray na kay. Pagarop na siguro nga wan nakakita iti dayto nga naramid na. Ha? Kita man nagita at tanod, solpang da magkayam. Iso ano dilawan da ka dagiti opisyal di barangay, agreklamo ka. Ay wala, apay adilaw da. Di danto, pay madilaw dagita nga opisyalis. Ay, saan nga agsaw-saw da ita bating time. Agsinong bat kami nung tanda.
Marituyag. Apay nga imbelang mo matan, di nakasupot a basura yaw. Di taigid ti kalsada. Ay, nakita Maray. Ay na, kasla CCTV da ito'y matak, Maray. Makitak abin nga gibulbulang iti basura kadag iti gigid. Kat apay nga rod asyak lang tinakitam anagibalang iti basura di taigid ti kalsada. Saan ka kidi makitan? Kat sangwanan pa iti tersinak tinagibulangam. Apay asyak lang ti makitkitam Maray. Di mo makita dagiti daddo mga agibulbul lang iti basura di taigid ti karayan kas kada komporme laptaditan. Apay, asino aya ti agibulbul lang? Ni Maribanang, Ah. ni Kwaraw, dagiti daddo maatanaw kang kakagawad. Ha? Apay asyak lang ay ti makitkitam. Ala, apay nga impurwa mo ilat ti basura mo, hindi tatanga kalsada, Chef. Mananungay ko ma. Awan mo't nakakita. Kaya ngay, nakitak ti naramid mo. Sika lang, mate. Awan mo't sa bali ang nakakita. Moda ngay sa bali ang nakakita. Uray man. Kapitan mo't ti uncle ka. Sa bagay mo kidi awan mang dilaw king ka. Kapitan ti uncle mo Mabutang da ka ni uncle mo kapitan Una, Oh, padasan da ka dil-dilawan da ipulong kay da kinangkal ka. opo. Ungtan ida ni uncle ko kapitan. Ay sos, Heh, jak ka ti maungtan. iso dinak dil-dilawan na. No di mo kahit nga ipulong ka kini uncle ko kapitan. Kunak no grocery ti karga jay awit-awit mo at dua asupot. Basura mo't gayam. Ay, masadutak amang idanon di ta pagibelengan. Iso nga imbatik latan ijay nalabsak a paradaan da kwarog. Saan nga tanga umangot day dyan nga imbelang maumaray? Jakmet mangot. Numaangot nga ni Kapitan. Ay, maangot na lang Sapay adda ang kit ni Kapitan. Bawal kan kwa na ti makalanglang ab iti madi nga angot. Ay, makapasadot met nga men ti magnaamapan agi basura. Sapay nagpudot ti panawan. Iso nga hindi suklatan itiigid ti paradaan Taumayak makichismis kan ka, maray. Sa bagay, awan mat siguro ti sabali nakakita kan ka. Awan, maray. Kat no nagtalya-talyawak pa iti aglawlaw, sakbay nga indisok itiigid ti paradaan. Kan maysa, no addaman nakakita kan ka, mabain amang dilaw kan ka, maray. Ngamen, asawa na ka ti Kapitan. Pudno, maray. Kapitana, dilawan dakit din. Ay, mabutang daan. Sino tinangibal lang iti basura dito igit ti paradaan? Sana asyak. Sumat gayam ti mga angot ka. Saan nga rod asyak ko nak? Inaramid na mat na basurahan dito igit ti paradaan. Kababayin ka dagiti pasahiros nga umayaglugan. Ay, Chef. Shh. Amok no sino tinagibelang. Asinaw? Ha? Abay, di mo binaga na bawal ti agibal lang iti basura di tayo? Ni kapitana tinagibelang. Anya? Nyantik ba na? Wen, nasiputak idindisuna. Pagarot na siguro nga awan nakakita ken kwa na. Ang nakita, Chef. Ay, sana rumba nga pagbasurahan dito'y paradaan. Kabaalam adilawan yan, Teb. Ungtan na kantupay. Ay, sigurado abalo na tinak na dyan. Ay, aguli magtaylat tangaro din Narigat ti maungtan. Kay mas daawak kagawad, nagadumatan tiyag kaiwara a basura. Ay, Kasanaw, Kapitan, kat magsibelang mat iti basura da. kadamot umno a pagibilangan iti basura. Apay nga itiigid pa iti kalsada wano dalan ti pagibilangan da. Hay! Kano dinilaw ko iti naminsan ni Marituyag. Tanakita ka nagibelang di taigid ti kalsada. Kay rumbang la adilawam Amam ti sungbat na, Kapitan. Anyang hay. Apay ngay kano adagiti tanod kan kagawad. Kan oray pay ni Maribanang. Kat agibelang dalat ta kano mat iti basura da, iti oray sa dinaw. Na. Itakla na amuan day ta. Kasta ka de, Kapitan. Oo. Si kalatin na kaamwa kagawad. Ay, nupud no man day ta.
Jak itulok day tangar arami din da, nay. Oh, kasla dayjay niya, kapitan. Oh, dayjay ni, nakakalugong alakay. Makitam? Ay, wan, makitak, mate. Na. Kanya nga di patulid na iji-igit ti kalsada. Ay, Basura dayjay, kapitan. Kanday ta alakay, katawan sa balay, no saan ani kabadong. ay. Sana mapalin dito yung arami din na. Nakasarita. Kasta ti aramid dakan ni Marituyang. Agsinsinublat da nga agibon lang iti basura, iti igay. Naibalang ko man di basura sa nga sakaw. Ang dami na ka. Pare! Ha? Sika mo gayang paray. Apay, Nakitak ti inaramid mo. inaramid ko nga. Ti panangibal lang mo iti sanga sako ang basura dito'y igid ti highway. Ha? Ay, nakidam. Nakitak ang mismo. Iso di ka aglibak, Ay, kat nasaya at matano nakita, paray. bawal ka gibulang iti basura iti igid. Adda ordinansa tayo maipapan iti dayta. Amok abawal, paray. Kan amok may nga da ordinansa tayaw. Apay nga ron nga ramidin pala ngay. Kaya't mo tapagmultaan ka. Sakbaya pagmultain na, paray. Pagmultaan pa'y mga raw, ni kwaraw. Abas talatan mangipuruwak iti basura na, di tating nga ti highway. Anya! Ay, ada pa manaknak mo iti dayta nga ibagbagan. Nakitag, paray. Amok ti aldaw, kan oras ngay narabid na. Naa. Ay. Isa na mabalin kanyak dayta. Kitag man no kabay lang mabagbagaan, kan pagmultain, dagiti kabagyam amang tubngar iti ordinansa. Check, kita mo ang sinuti mas asidag diti paradaan. Nimot anggal kaw. Nani. Check. Makita na di basura diti paradaan Ay, kung nagtumot ngamin kan kalinisam. Nagsilsil po na araw. Kwaraw! Apay angkal. Naa. Anya dayjay nga angot. Anya nga angot angkal. Awan mo ti maangot ko. Nagbangsitan. Eh? Apay, di ka aglinlinis dito. Ay, kuha, kapitan. Adangil ngilawan basura dito igit ti paradaan yaw. Iso ti maangot ko. Kuang angkal. Anya akwa. Ibagam nga minin Sikan ti mangibaga. Anya ti kayat yung ibaga. Ibagam mo, Chip. Ay, kuang angkal. Dagita basura kat imbel lang ni Auntie Ditawi. Anya? Unang angkal. Ano kasta? Unaw, di nakadanon kanyak ada kayo akakabagyak ti agibelbel lang iti basura. Ni Chip Kwaraw, kaya iji nga ti kalsada, tinangibulangan na, kapitan. Agulima ka man sa ukasaw. Amom abawal ti agibel lang iti basura dito. Amok angkal. Amom gayam. Amom pa'y nga adda ordinansa. Ang magibel lang kalata. Unang angkal. Ken apay nga inaramid mo. Amom bawal. Amok tisong ba na dahi ta, kapitan? Agsawa ka man ay. Anya tisong bat na usep. Angkel nakakano nga main. Iso nga oray bawal, aramidin na lata. Kasday. Pues, siyak nga angkel mo timang tubngar kan ka. Ken siyak nga angkel mo timang multa kan ka. Apay nga angkal. Agmulta ka. Ken aglinis ka kadag iti basbasura. Ay, agruam kayo. Kuha. Ay, sos. Di ka glibi-libi dita, Chip. Di nakmaala iti drama. Kwaraw. Apay asak langit ti madusa. Uray kumamot ni antibanang Enteng, apay ni Kwarog. Agwalwalis mat ijay igid ti highway. Ay, dusa na dayta. Gapu iti panangibulang na iti basura. Di tatenga ti kalsada. Ha? Dinusam ti kaanakam? Ay, di ka lang maasyan mo. Pinagwalis mo pa'y. Apay akasya. Kat di na amo asurutan ti paglintagan di ti barangay. Amin akabarangaya. Ken kabagyak. No agtubngar iti lintag. Ay madusa. Anya ti kunam, Enteng. Iso nga oresi ka. Naskan nga agmulta ka. Siyak nga asawam, pagmultaam. Oo. Na, Tinubgar ma ti ordinansa ti barangay. Nay. ay, awan tinubtob ngar ko. Ay, di ka man aglibak si kabanang. Na, Ada nakakita kan ka iti naramin maaw. at, Iso nga community service ka, kas multam. ha?
Ay, namnaminsan lang mo't dayjay. Pagmultaan nakidain. Ay, uray pa'y manam na minsan. Basta tinubngar mo. Ay, madusa ka. Tapno di da katuladan, dagiti da duma. Ay, awan nakakita kanyak. Idi inaramid ko dayjay. Ha! Anya nga awan. Da. Aduti nakakitakan ka. Iswa, dagiti bumarangay ka. Tuladan dan, ti aramid yun. Ada ayamang. Ada! Da. Ni kumari matuyang. Tinulad na tinaramid mo. En adu pa tinang tulad. Apay day tawalis nga igamaw, maribanang. Agwalisak dito paradaan da kwarog. Ay won, maray. Nasken awalisam dito'y paradaan da. Tanagbangsay. Ha? No apay mga min ang nagbalinmutan apag basuraan dito. Ay, dayto'y tidusak, maray. Iso adinak tultuladan. Asinaw, tinangdosaken ka. Ay, asino kumapay Niinting Ah, anya? Di na ka pinasensyaan. Ay, pinagmultanak pay Ay, binayadak ijay barangay hall. At darisibo na. Iso awalisak ti imbelang ko basura dito'y paradaan. Tapno saan nga agungat ni Intay? Kumikita talaga ni Kapitan. Sigsiguraduan na at talaga ang apanak agwalis. Alamaray, inka nga rudeng tanay nakabanikos. Awanan di mading angot dito'y paradaan, Chef. Preskon ti angin dito'y. Saan na nakababain kadagiti umay nga babalasang. Saan ka man nga umisem-isem dita? Ha? Apay kumangay ko no nagmaya gaya makitay no nalinis ti paradaan, Chef. Nakita mo't itay. Imay nagwalis dito ni Kapitana. Oh! Di mo mataya nakita. Ang nagwalisak ijay kalsada. Ay winata, dabasol mo. Ay na, bagki din tadi ka tinultulad. Amanin ti karga ti walit ka. Ay, sigurado puro resibo na itan. Pinagbayad ko iti multak di kakaisuna kwarta. Ay na, imbagki din tadi ka tinultulad. Naibos ko mamot ti kwarta ka pinagmulta. Oh, apay ba daw sa dino ti papanam ta nakaigam kamot iti walays? Ay kat mapangkumalinisan na da yung basura ng imbalang ko yung igit ti kalsada. Narigatan, nagmulta Ay won, naungot ni Kapitan ita. Pagmultaan na, kan paglinisan na, dagiti agibulang iti basura iya kalsada. Sapay nang hina ti multa. Sayang mait, nagbayad ka. Igatang talaangan ay iti sidaan ta. Oray si kamot Ang kamuwalisan yung basura ng imbalbalang mau. Kasapulan pa'y aya. Apay, kaya't mau, tiag multa. Pangalaak nga iti kwarta. Mala, aggidan tangarudan, amapan agwalays. Ay, apay nga agap-apa kayo, met. Kasano mga main Kapitan, nalawlawa mo ti kayat na awalisak. Malugi ka? Nalawat ti winalisak paray. At ado mga minti istorya na, ngam di pa nagwalis na. Na, day tala abanag, ti pagapaan nyo. Anya ti kayat yaw. Agmulta kayo. Pagmultaom ni Badong, Kapitan. Si Katerumbang agmulta, tanareklamo ka. No di kay latag tinunos. Talagang agmulta kay adwa. Ha? Hapay ngay mo't paray. Saan nyo amalinisan da ito'y rinugitan nyo ngaglawlaw ti barangay? Ay, ulitak manan Ulitak ti ordinansa ti barangay, maipapan iti basura. Nangagmaw, tuyang. Nangagkaw, katyak kayat ti agmulta. Na, Isong agwalistan. mala, agtinulong kayo. Ay, kabaranggayan, di ta kabildatan. Simple lang nga ordinansa. Ngamnasken asurutan. Taparamat lang iti pagsayaatan ti barangay. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.